ممتاز. الحمد لله رب العالمين. كم المسجد هذه؟ ها؟ لا كم سلام. ما أنا في الدم ما كم سلام ويامي. نيجي لكن جيسني. أما كي جدي. سلاك دلوقتي ترى كم سلاك أنا كون بوتون. ها؟ kamu tuh sudah dah kami. Kamu manja tuh insyaallah. Kalau mau kangen aku betul betul alhamdulillah. Alhamdulillah. Nama dia zaman lagi terus kasih. Laki nama dia sendiri lalu azir razib lagi nanti. Zaman itu me. Laki nu mitaki. La mustahil. Akamu nu tisudum no. Zalimar kasih bawa never. Ama mandi kata kau jera kemandi. Amma soto sih jauh man juga mas. Rukubin kaisa katakan soto sih jadi. Umat ini mesti umar kau boleh. Amma sila wek amni butuh makanya kasih kuat dulu nanti. Acema makanya aku dulu yang behal. Kabar dia tuh behal. Hah? Kayak gimana jalan ni kamu ni? Khabiran sih lagi nih terang. Kayak mesti. Kayak cuma apa? Akamu jadi sah? Kabaran aku dah ni sah. Ma khabiran sih bukan nanti. Nama lagi dah. Ani behal. Kamu tu. Laki वो खाए तुम होने वाला खागा बिराती में थी Kayak gimana? खाए तुम Saya ini tak tahu dia tu. ऐसे तेरा सोच रहा Anu mo. ना बिराती था आती है जुबान लुमा में Anu mo. हाँ Aku sama jadi mati behal. या वो गाड़ी से खाओ लेती लागे दिशा इंशाल्लाह नहीं भाई था उमाती में थी फयान दवा था नहीं लानू मानता नहीं थी आधे बयान था वो नहीं सिंजर तू Kabu. ऐसे दें असोने भी रहते जा Atau mau tak? असोने भी रहते Atau masa namanya cerita dia cerita tu. वो नहीं सिंजर जुदो ada mana बिराती बेटर Ada itu ni ada. दो ada मी वो थी आगे से न्याटे से जोन कर देखे तीन हुई Anu ni apa mai? माली रफ्ता था ये खाली बिरतो शो Mereka kau orang tu. لا هنجي نرسلها في سوق رفت مالي أما تهني وجازوا لنادي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دعوتو تافي خبجون تو تخينيا المانا روما بكل التنت سلامنا خنيا سبرا جو الحمد لله يكون أي سنين جنة ونوغا إن شاء الله تعالى دا عربيان غويا غمچوتي النتي أنا إن شاء الله بلونيس غادو فجرا أكا إسيني ستيسي متن إسيني تو بيخا Nuti gama rabbiitiin eega rabbiiti alhamdulillahi kunoo gammachuu rabbiitiin gammachuu nuti gartee irra geenye isiniifillee qooduudhaaf balloo gammachuudhaan fuulasaa waan inni irra jiru akkaataa isaa jijjiirama gaadha illaanuu fayyaan dhawaataan dhufti fayyaan arrumatti murteessitee as baatu hin jirtu garuu ammoo hanqa inni gartee jijjiirama fidaa jirurra isiniif as baasuudhaaf ammaan tana isa as baasuufiin deemaa maaliin simattaniin isiniin jaa balloo bira geessuudhaaf gartee balloo isinii fiduudhaaf dura tursoo gammachuudhaan akka isin isa qeebaltaniifiin salaamtaa diyyaaf qophatti isin as bee egaa nasrulleen deemiiti waanaa fi dijeetiin karaa biraa ergee tana biraa tanaa tana hedduudhaan gartee balloo kana dirqama yoon gartee as baasee mul'ise malee yaada jehuun as baase osoo inni gartee waan kanallee waan qabne hundaafuu isin akka itti simattan isiniitu beekaa like share godhaadhaa waliin gahaa balloo nama hunda balloon abbaa nama hundaatii ni beektan isinu abbaa nama hundaatii bashaasha nama hundaatii sababaa saniinuu namni hundinuu warri isa beeku fakkeessan hin beeknehu dhaga'uu qabaa arguu qabaa dhaarra gammachuun isaa tazalaalame gammachuu khayriidhaa rabbi nuuf haa godhu inshaallah isa fayyaa qabu isaa gartee beekullee baatu gartee hanqa jijjiirama inni irra jiru gurra keessanii dhaga'uu teessanii viidiyoo tana laayikii godhaadhaa heddommeessaa laayikiidhaan baay'isaadha nama hunda biraan gahaa akka gartee dhuma viidiyoo tanaadhaa hanqa xumura viidiyoo teenyatti daawwattaniif laayikii teessan heddommeessaa inshaallah balloon dhufaa jira nuquba qabaadhaa. Egaa daawwattoota keenya balloon abbaa raamataa ta'uu keessaniin isiniif ni beektan tolchitanii bareechitanii narra beektanillee yeedii yaada garuu inni akkasuma nama hunda biratti alhamdulillah jenna rabbiif galanni haa ga'u gootaa galanni haa ga'u kaasii nu ga'e bakka nuun ga'u sisumaa beeka rabbiin jabaa waan ta'eef gartee bishaanii fi midhaan isaatu hafee rabbiin harka zaalimaa san keessaa isa baase gurbaa zaalima sanis rabbiin dandeettii isaa qabu nu harkatti haa buusu fuunee harka mootummaa galchuuf teenya biiznillaahi taalaadha insha allahu taalaadha isinis du'aayin teessan akkuma nufaanatti itti fufte jirti biiznillaahi taalaa du'aayin teessan hin nufaana bu'aa balloo keenya abbaa raamataa fuuneeti arra fuulasaa waan inni irra jiru haasa'u isifnee
isinis garsiifna. Garuu dawaan itti goone tun jijjiirama guddaa fidaa fi jirti. Dawaa gaarii, dawaa jaalatamtuu, dawaa bareedduu itti godhaa jirra. Dawaa tanaanuu inni nu jijjiirama fidaa ture. Alhamdulillah wanni an amma duraa isinitti isin baasiniif isin himne akkuma isinuu gama keessaatiin fixadhaa jettanitti nutis dawaa teenya takka takkaan tartiibaan itti goonee fayyaa gaarabummaa fidaa sababa bira jiraannee amma ammatti akka dawaadhaatiin itti irraa jijjiiraa fi dawaan akka walirra guutuuti yeroo inni fudhachuu danda'utti furmaata godhaa fi as geenye alhamdulillah jenna. Rabbiif galannee haa ga'u, gooftaa galannee haa ga'u jenna alhamdulillah. Akkasumatti insha Allahu taalaadha isaa gartee fayyaa nagiyaa daanaa qabu guyyaa takka takkaan gartee tartiibaan fiidiyoo akka walitti aantuun fiidiyoo akka wal duraa duubaatiin isiniif haa'uun keenya dirqamaa beeka. Saniifuu ammoo waan gartee fayyaan rabbiinis gaa akkuma dawaa buusetti fayyaa tanaas tartiibaan ilaanuu dhawaataan dawaanis suutaan taligamaa tajaajilamaa jijjiiramaa furmaata fidaa deemti malee ammumatti gaggaadditee dawaa tanaas irra buuftee ummaan tana fayyatti namni deebuunis miidhaa waan fiduuf hin danda'amu waan ta'eef alhamdulillah insha Allahu taalaadha biiznillaahi taala abbaa jaalalaa kana gaa balloon abbaa jaalalaati abbaa nama hundaati jeetii yaada. Fiidiyoon teenya tun hanga dhuma teenyatti hanga fayyaasaa ta duraan akka inni gammachuudhaan isin wajjin haasa'uu danda'u san takkatti fiidiyoo wal duraa duubaan akka inni jijjiiramaa jiruun haasawaas deemuudhaas jijjiiramaas akka inni danda'utti isiniif tartiibaan keenya arrammoo gaafuunee qaamaa sirraa dhiibnee huccuu sirraa jijjiirree waa hunda goonee fi manaa maashinaatillee geessinee rifeensillee irraa jirree isa akka namaatitti jijjiiraa jirra. Isa wayyeessaa rabbuma kafayyisu akka jijjiiramutti fayyaa isaatiis takka takkaanii gartee itti ce'aa jirra. Waan inni irra jiruu fi kana gaa fiidiyoo tanatti aantuun isinitti as baasuun keenya gaafii hin qabu. Fiidiyoon teenya wal duraa duubaan akka isin gammachiiftu akka isinillee nurraa gammaddan gammachuun teenya tun tazalaalam rabbi nuuf haa godhu. Isinillee gartee warreen nu daawwachaa jirtan hundi keessanuu bakka jirtanitti nagaa fi kabajaa jaalala isiniif hawwina. Akkuma isinuu jechaa jirtanitti gartee rabbumaan nama tiisaa rabbi nu haa tiisu insha Allahu taalaadha. Bakka jirtanitti isinillee rabbi isin haa tiisu jecha biiznillaahi taalaadha. Kabajaa jaalalaan fiidiyoon teenya wal duraa duubaan isin bira geessee akka isinillee nama hunda haata akka biran ga'een hunda laayikiidhaan baay'iftanii sheer gootanii baay'iftanii bira geessitanii nama hundaa'uu abbaa jaalalaa kana daawwachiiftan. Asumaan gamanaan isin afeerra isin jenna. Obboleettii teenya tagaataa achitti haftallee haadhaan eenyu hangaatumo eenyu maqaa isiitillee gaa hedduu beekuu baadduuti waan gartee isiin nuuf hojjettee turre guddaadha. Hojjettee san turre guddaa galata qabdi galata guddaa nu biraa qabdi maashaallah sababa isii saniinuu isa kana gartee furmaata akka itti gabboo yeroo inni gabboo yeroo eeggannee sa'aatii eeggannee waan silaa gartee dandeettii isiin dandeessuun gamasiitiin najjaasiftee gootee jetti maashaallah fayyaa itti haa ta'u jazaan siidhaa kadhumuu miti beekadha. Isiin san jechuun jazaan sii kadhumuu miti rabbiin gartee harka saalima gurbaa saniitii rabbi haa baasu jaa du'aa godhaa fi isiidhaas jalaanaaf nu baasuuf teenya biiznillaahi taalaadha. Isinlee akka gartee du'aa gootanii fi jechuufiin isin jaasi galee du'aa godhaa fi rabbi haa laafisu sababa gartee gaallaanu rabbiin sababu namaa godha bakka hundattuu sababa rabbi godheetii fi isa sanacha keessaa furmaata nuuf laaffisee nutillee nama waraana itti goonee nama silaa gartee itti achi keessaa nu baasu sanitti nuuf furmaata fiddee baaftee nutti kanatee bakka nuti jirutti ganda jirraa bakka nuti jirutti nuuf fiddee bakkuma sana waa nuti dhofannee caljannee usnee hanga isa fayyaa keenyaa waa hundaan tajaajila keenyaan fayyaa sanii itti gabbaa nuti jenneeti caljannee usnee tattaanyee isa kana dawaa itti godhaa as jirra. Hundaafuu insha Allahu taala isiisanis rabbi haa baasu hin dagatina rabbi haa baasu yoo san talabee barbaade jeeti yaada maaliif galata guddaa biraas qabdi rabbillee jazaa haa qabalu jenna biiznillaahi taalaadha. Waan takkalleefuu gartee insha Allah harka keenya bu'uuf ta'a gurbaan zaalimni san fuunaan harka keenya buunaan harka mootummaa geessuun keenya guyyaa adiidha biiznillaahi rabbi isin alaafisu jaa du'aa nuuf godha abbaa jaalalaa kanagaa akka itti goonee gartee fayyaa isaatiin dhawaata kanaatu biizii nu godhe malee silaa jalaan hafnu bakka takkatti illee gaadama illaanuu akkuma harmaanta namurreetis dhalchiisuun hin taatu namatti ulfaate waan ta'eef sodootu ta'anii
irraas ganya isaas jalaa nafne nama itti godheeti jala deemaa jirra qabuun teenyaas guyyaa adiidhaa du'aa uumuu godhaa isinilleen biiznillaahi taalaadhaa fiidiyoon wal duraa duubaan dhufaa jirtii balloo abbaa jaalalaa kabajaadhaan akka simattan jaalalaan akka simattan laayik sheer sabiskiraayibiin baay'isaadhaa abbaa jaalalaa kabajaadhaan simadhaan isiniin jaa laayikiin teessan olaa kaatu laanoo isiniitu oliin gartee rabbuma biraayi takkallee nuyi yoo isin gartee rabbiin takkallee haalaaf isootti rabbiin ittuma qabaa beeka laanoo rabbiin nama kana hunda keessaa ka rabbiin dhaga'uufi jira ka rabbiin ta'uufi jira wanni hundinuu ta rabbiin takkallee nu tanuma rabbiin quba qabu malee ta rabbiin quba hin qabne hin dalagamtu biiznillaahi taalaadha walumaanuu kan isin garsiifnu ta'a. Egaa ammaan tanaan gabbee mana kan keessa jira mana kan keessaan taa'u jira isin ol fidaa asumaan faana bu'aan inshallah bismillah. Otto kabalo. Eso. Otto mi wakata je. Mi wakata mi iskersa. Mal. Mi wakata sin time betana na. Mi iskerta mi betana bismillah. Egitas. Alhamdulillah rabbil alamin. Kami masih ada. Mereka ada lupa je lah. Hah? Mereka ada lupa je kalau. Lau, akam silam. Atau mana asal itu sama? Mana kita makan mati kam silau yami. Inci sah. Nenci sa. Inci sah. Lagi je sini. Amma kan jadi. Sila akak tuan antara kam sila kami kong gutun. Mana kau balik kemana tamat ni? Hah? Ini kau sana tu main bayi macam kamu. Kamu gutun sudah dah kami. Itu mana? Kamu manja tu inshallah. Taala amma kang kana betul mat alhamdulillah. Alhamdulillah. Nama terus mana itu terus nak kasih? Laki nama dia sendiri lanu azir razi bira jiran nanti. Esok mana tu main? Laki nu mitaki. La mustahil. Akam nu tisudum no zalimar kasih bawa never. Ama nanti kata kau jadi kemana deh? Amma soto si meja uman juga amma dukubin kaisa katakan soto si meja di. Umat ini mesti umar kau bawa. Amma sila wek amni butuh makata kasih kuat tu nanti. Aceh mah makanya aku dulu ni beha tu, kabar dia tu beha kau. Hah? Kaya mana jalan ni kamu ni? Khabirat sila kaya ni kita. Kaya mesti. Kaya tu apa? Akam ni jasa? Kabar anak kau ni sah? Ma khabirat si kau nanti. Nama rajira. Ani beha kau tu. Laki. Laki bawa kaya tu mau ni. Orang khabirat ni mesti. Kaya mana? Kaya tu. Saya ni tak tahu jadi tu. Asyik tiada sahaja lah. Anu mo. Nama berarti sila. Artinya jual rumah ni. Anu mo. Hah? Aku semua jadi macam beha. Ya, bo gali sekali tu lagi ni sah. Insyaallah ni faida. Umat ini mesti. Fayan doa tadi lalu mantan nanti kade bayan tahu ni sejauh tu. Ya, kau. Ese dia tu. Asal ni berarti sah. Atau macam? Asal ni berarti. Atau macam mana yang cerita dia sejarah tu? Wani sih tu ada mana berarti betul. Ada itu ni ada. Doa ada. Mi itu. Agi yang nyata sekali zona kerja kita mi itu. Ini apa mai? Mali berapa kaya kalau berapa sih? Mereka kau berapa? Lala. Agi yang nak serap sih. Berapa malah. Amo tehnya wujud sudah nanti.